Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye mu Burundi. Igisirikare cy'u Burundi cyatangaje ko abantu 13 aribo bahitanwe n'ibisasu byaturukiye mu mujyi wa Bujumbura. Ubwo ikigo cya igisirikare cya Musaga cyarimo gishya, umuvugizi w'ingabo z'ubundi General de Brigade Gaspard Baratuza yatangaje ko mu bapfuye harimo abasirikare 3. Yavuze kandi ko ibisasu byaturutse byakubirikije abantu 57 binangiza ibikorwa bitandukanye birimo inyubako, imodoka ndetse n'ibikoresho bya igisirikare. Hari ibinyamakuru mu Burundi nka SOS Media byavuze ko umubare w'abapfuye harimo tukurikije uko ibintu byari byifashe ngo ararenga 80. Iki kinyamakuru cyavuze ko haba hari uguhisha amakuru ku byabaye mu Burundi kuko gikeka ko habayemo ukurasana hagati y'abasirikare n'ubundi ruhande rutavugwa. BBC kuwa gatatu yatangaje ko ari umufitse mu ngabo z'u Burundi wayibwiye ko bakomeretse barirwa mu magana niba ahubwo atari mu bihumbi. Nyuma y'iminota mike inkongi y'umuriro yibasiye ikigo cya igisirikare cyo ku Musaga, Baratuza na Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu bahise batangaza ko yatewe n'umuriro w'amashanyarazi. Iki kinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda cyo cyanditse ko cyabwiye ko iriya nkongi yatewe n'igitero cya drone cyagabwe kuri kiriya kigo cya igisirikare cyari cyakusanyirijwemo intwaro zagomba kurezwa muri Minembwe muri Sezoba bwa Kongo, ndetse ko iyo drone yanarashe by'iburandi ahantu habiri mu mujyi wa Bujumbura harimo icyicaro gikuru cy'ingabo ndetse n'ibiro bishinzwe iperereza. BBC yandika ko abaturage mu Bujumbura kuri bafite ubwoba bwo kuba baturanye n'ububiko bw'intwaro kuko bumva ko byazaba bibi nk'uko byagendekeye abanyakongo Brazzaville mu myaka mike ishize ubwo byaturikaga abantu benshi bagapfa. Isesengura rya BBC ryerekana ko ahantu hateje ibyago kuko Kambaze isanzwe ari mu bubiko bunini bw'intwaro n'ibindi bikoresho bya igisirikare by'ingabo z'u Burundi, ariko ntiyari ububiko gusa kuko hanabaga abasirikare, harimo n'imodoka za igisirikare zinywera esanse. Uretse ibyo kandi ahantu ngo hakijijwe n'ingo z'abaturage, uvuye ku irembo rya base utaragera muri metero nyinshi bugeze muri karitsiye ya Musaga no mu gice gishya cya Kinanira. Iyi nkuru yerekana ko habaye uburangare bwo kutamenya kujyanisha ikura ry'umujyi wa Bujumbura n'umutekano w'ikigo cya gisirikare kikisanga kiri rwagati mu baturage. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditse ko abaturage barenga 100 mu barenga 300 bari bashimutswe n'utwe ADF bari kuwe mu gace ka Apodo kari ku mupaka w'intara Hotiwere Nyayituri inyuma y'igitutu cya igisirikare cyashyizwe kuri abo bagizi ba nabi nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ingabo za Kongo muri Ituri Lieutenant Jules Ngongo. Uvuze ko bakomeje guhiga abo bagizi ba nabi no kwambura ubushobozi bwo gukomeza guhungabanya umutekano. Asubirwamo n'ibiro ntaramakuru bya Kongo agira ati abasivile barenga 100 bamaze kurekurwa kubera igitutu cya gisirikare cyashyizwe kuri kandi icyo gitutu kirakomeje. Yongeraho ati turi mu gace ka Apodo ku mpaka wa Hotiwere ndetse na Ituri abo basivile barekuwe kandi turacyabakurikiranye. Yongeraho ko bazakomeza guhiga abo barwanyi ba ADF kugeza igihe bazasubiza ibyo banyaze abaturage bacu bose. Sosiyete sivile mu gace ka Ituri mbere yatangaje ko ari ubwoba ko abo baturage bashimutswe mu mpera z'icyumweru gishize benshi muri bo bashobora kuba baramaze kwicwa. Hanyuma ariko abantu batandukanye bagaragaje ko mbaga ntembaga kababaro no kwamagana ibitero bya drone byishe inka nyinshi mu gace ka Minembwe kuwa kabiri mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amasoko atandukanye yavuze ko inka zibarirwa muri za 40 zishwe n'ibitero by'indege zirimo iza drone mu duce turimo Irundu mu karere ka Minembwe. Igisirikare cya FARDC gishinzwe ibyo bitero by'indege muri ako karere ntacyo kiravuga ku bitero byo kuwa kabiri. Bisasa by'uvugizi w'igisirikare kugira icyo bivugaho ntiyashubije kugeza ubwo wandikaga inkuru. Sebagabo umufashe ukuriye sosiyete zivile muri Minembwe mu butumwa bwanditse yabwiye BBC gahuza miryango ko hapfuye inka batabara n'izindi nyinshi zakomeretse. Yongeraho ati ni ibintu byababaje abantu benshi hano, inka nazo ziraziriki. Mufashe yavuze ko izo nka zishwe ziraho zisanzwe zirara ari iz'imiryango irenga 5 y'abanyamurenge. Amashusho ateye ubwoba y'inka nyinshi zapfuye yashyizwe ku nkoranyambaga n'abantu batandukanye. Sebagabo yavuze ko inka nyinshi zapfuye mu bitero byagabwe kuwa kabiri. Amashyirahamwe amwe n'amwe y'abanyamurenge baba hanze ya Kongo Kinshasa yatangaje ko yamaganye ibi bitero. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka ingabo za leta ya Kongo zatangaje ko zifite intego yo kwisubiza agace ka Minembwe kafashwe n'inyeshyamba zatwirwanaho zifatanye n'M23 mu ntangiriro z'umwaka ushize. Mabwire kandi ko icyemezo cya leta ya Kongo cyo gutangaza ko kuwa gatatu tariki ya mbere Mata ari umunsi w'ikiruhuko gihemberwa nyuma yo ikipe y'igihugu Leopard ibonye itike yo kujya mu gikombe cy'isi gikomeje gutera impaka mu banyapolitike. Ishyaka Amfor ritavuga n'ubutegetsi muri Kongo Kinshasa riyobowe na Delice Sanga ryagaragaje ko ritishimiye iki cyemezo, riva ko gishobora kugira ingaruka zihuse ku bukungu cyane cyane ku bantu batishoboye. Ikinyamakuru Le Potentiel cyanditswe ku rubuga rwe rwa X, umunyamabanga mukuru waryo Rodrigue Ramazani yavuze ko hari ingaruka nyakuri ku bukungu, agaragaza nko kugabanuka kw'ibikorwa by'ubukungu, guhagarara kw'imikoranire ya banki, igabanuka ry'imisoro ya buri munsi leta yakira ndetse n'ihungabana ry'uruhererekane rw'itangwa ry'ibicuruzwa. Yanakomeje agaragaza igihombo ku bacuruzi bato batunzwe n'icyo babonye buri munsi. Yibutse ko mu gihe ubukungu busanzwe butifashe neza buri munsi bufite agaciro gakomeye. Nubwo avuga ko yishimiye ko Leopard yabonye itike abifata nk'intsinzi y'igihugu, Rodrigue Ramazani yavuze ko icyemezo cya leta ari icyafashwe ku marangamutima kidafite ishingiro rihamye. Muri uwo murongo kandi abantu batandukanye nabo bashimye iyi ntsinzi ku mikino y'ikipe y'igihugu. Nka Denis Mukwege yibonamo impamvu y'icyizere mu gihugu gifite amahoro atarakumira neza. Moise Katumbi asaba gukomeza kuzamura
ibendera rya Kongo. Naho umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yagaragaje ko Leopard bikwiye, yibutsa ko utsinze nta mbogamizi ahuye nazo usanga ataryohewe n'intsinzi. Ninyebuje muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika, banditswe leta ya Tanzania yatangaje izamuka ry'ibiciro by'ibitoro mu gihugu guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane. Izi ngo ni ingaruka mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba zihungabana ry'ubukungu bw'ibitoro ku isi kubera intambara Amerika na Israel bagabye kuri Iran yatumye uhora Hormuz uca 20% by'ibitoro bicuruzwa ku isi ufungwa. Leta rimwe ya lisansi Dar es Salaam yazamutseho amashiringi 956 y'amatanzania, hafi 540 y'abanyarwanda cyangwa se 1100 cy'amarundi. Ibyateye benshi sako muri uyu mujyi ndetse no mu gihugu hose. Ku biciro bishya leta rimwe ya lisansi iragura 3820 y'amashiringi, asaga 250 y'amanyarwanda cyangwa se 470 y'amarundi. Naho leta ya diesel cyangwa se mazutu iragura amashiringi yo muri Tanzania 3886. Ibyo biciro byongeraho amashiringi make hanze y'umujyi wa Dar es Salaam uri ku cyambu ku nyanja y'Ubuhinde. Ikigo Energy and Water Utilities Regulatory Authority of Tanzania cyangwa se EWURA mu giswahili kigenzura ibiciro by'ingufu cyatangaje ko izamuka ry'ibiciro bivuye ku ntambara iri mu burasirazuba bwo hagati. Zitto Kabwe, umunyapolitiki urwanya ubutegetsi muri Tanzania, yasabye leta gufasha abaturage koroherwa n'umugogoro w'igiciro cy'ibitoro. Nkivuga kuri Tanzania ko kandi mubwire ko muri Tanzania ishyaka rikomeye rirwanya ubutegetsi Chadema rihamagarira umuryango wa Afurika yunze ubumwe kwisubiraho nyuma y'icyumweru kimwe uwahoze ari perezida wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete agizwe uhagarariye Afurika yunze ubumwe mu ihembe rya Afurika n'inyanja itukura. Iri shyaka ryizera ko izina ry'uwahoze ari perezida rifite icyasha mu bijyanye na demokarasi. Mu ibaruwa y'impapuro ebyiri yandikiye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Chadema yavuze ko yangayikishijwe cyane n'igenwa rya Jakaya Kikwete ku mwanya wo guhagararira umuryango mu ihembe rya Afurika n'inyanja itukura. Ikibazo kiriho ni amateka y'uwahoze ari perezida wa Tanzania. Ishyaka Chadema rimushinja kuba yarabuje ishyirwa mu bikorwa ry'itegeko nshinga ry'igihugu, riratunga urutoki kandi umubano we hafi na perezida Samia Suluhu Hassan, nk'uko byasobanuwe na John Kitoka, umuyobozi ushinzwe ububanyi n'amahanga na diaspora wa Chadema. Ati umuntu hafi wa Samia Suluhu Hassan, ubutegetsi bwe bukaba ari bwo buri inyuma y'ubwicanyi bwabaye ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize ndetse mu minsi yakurikiyeho. Ntabwo yigeze kiragaragara ijwi rye ngo yamaganiye unyurwa ry'uburenganzira bwa muntu ribera mu iki gihugu. Iyi nkuru radio mpuzamahanga ya Faransa RFI ikomeza ivuga ko nyuma y'amezi nyuma y'imyigaragambyo yahagaritswe hamenetse amaraso muri Tanzania, guverinoma yashyizeho komisiyo ishinzwe iperereza kugira ngo imenye icyateye ubugizi bwa nabi. Mu mpera z'ukwakira perezida Samia Suluhu Hassan yatowe n'amajwi agera kuri 98% mu matora. Igice cy'abaturage cyabonaga ko yabayemo uburiganya. Guverinoma yakoresheje amasasu ya nyayo n'ibyuka biryana mu maso mu kuyihagarika. Chadema ntirabona igisubizo cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko yizeye ko izakibona vuba aha. Nk'uko ishyaka ritavuga n'ubutegetsi muri Tanzania bivuga, aya mahitamo yo gushyiraho Kikwete ntaho ahuriye n'indangagaciro z'uyu muryango. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiye muri Uganda, abanyamakuru bakodeje ba muri no barandika. Banditswe umunyamakuru uzwi cyane muri Uganda Arnold Anthony Mukose akurikiranwe n'inkiko muri Uganda nyuma yo gutangaza ko umurembaga ko umugore wa perezida Museveni Madame Janet Museveni yitabye Imana. Ibinyamakuru bya Uganda byanditswe umunyamakuru yatangaje inkuru ku mbuga ze nkoranyambaga bikururuntu mu baturage. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu bwari mu kiganiro kuri radio agisohoka hataye muri yombi n'abashinzwe umutekano batazwi aburirwa irengero. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko umunyamakuru afungiye muri gereza ya Ruzira yatangiye kuburanishwa ku ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo. Umuryango w'abanyamategeko muri Uganda uri mu basaba ko umunyamakuru afungurwa n'ayandi mananiza abayeho. Bwana Arnold Anthony Mukose azwi mu barwanya itegeko rigenga imbuga nkoranyambaga muri Uganda, kandi urukiko rwigeze kwanzura ko gutangaza amakuru yiswe fake news atari icyaha. Umushinjacyaha avuga ko kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwa gatatu uyu munyamakuru n'abagenzi be barihishe ubutabera nyuma yo gutangaza ayo makuru afata nk'arutwitse ku buzima bw'igihugu. Ubwo kandi kaminuza Masinde muri University of Science and Technology muri Kenya yamaganye amakuru yavuga ko itanga diplome z'ibicupuri, ko amakuru ari amakubitirane. Ikinyamakuru The Kenyans cyavuze ko zari minisitiri muri Kenya Bwana Mukisa Kituwi aherutse kuva kuri kaminuza ya diploma abantu batize, ndetse ahamya ko ubwo yatangaga impamyabumenyi mu minsi ishize hari amazina y'abantu batayize bazihawe. Ikinyamakuru cyavuze ko iyi kaminuza yamwamaganiye kure, nyamara Kituwi yavuze ko ibyo avuga bihagazeho n'amaguru abiri, kuko afite umwishywa we warangije muri iyi kaminuza Masinde muri University of Science and Technology wamweretse amazina y'abantu bahawe impamyabumenyi kandi batarize atabazi mu ishuri n'umunsi n'umwe. Kituwi wakoze imirimo itandukanye ku isi yavuze ko ibikorwa n'iyi kaminuza uburozi kwazaza kandi ko yiteguye gutanga ubwino bwose kubyabaye kuko bihagazeho. Ikinyamakuru The Kenyans cyanditswe iyi kaminuza yavuze ko Bwana Mukisa Kituwi wenda yaba atazi ko habaho porogaramu y'iyakure, akaba ariyo mpamvu abanyeshuri bashobora kubona barangizanyije nabo batabonye mu ishuri, ariko kuri ishuri ritakorera iryo kosa ryo gutanga impamyabumenyi ku bantu batize. Minisiteri y'uburezi muri Kenya yavuze ko ubu ngubu yinjiye muri icyo kibazo cy'iyo kaminuza ishinzwe gutanga diplome z'ibicupuri.
hanze amabwire ko umugizi w'ingabo za leta y'Iran yavuze ko Amerika na Israel bikomeje kurasa ahantu hadafite agaciro, abiburira ku bitero biri imbere bya Iran bishwanyaguza binini cyane kandi bisenya. Mu itangazo ryatangajwe n'ibiro ntaramakuru Tasnim bifitanye isano n'umutwe w'ingabo mu ngabo za Iran IRGC ndetse rikanatangazwa n'ibiro ntaramakuru Fars bya leta mu buryo bw'igice, uwo muvugizi yavuze ko ibyo bihugu byombi bifite amakuru atuzuye ajyanye n'ubushobozi bwa gisirikare bwa Iran n'ibikoresho bya gisirikare byayo. Uwo muvugizi yongeye ati gukora intwaro kwa Iran kubera ahantu mutazi na busa, abivuga hakana ibyavuzwe na Perezida wa Amerika Donald Trump kubiko bw'intwaro bwa Iran bwagabanutse cyane. Uwo muvugizi yabwiye Amerika na Israel ati mugomba kwishyura kubw'ubushotoranyi mwatangije mu kubwira igihugu kibishya ku ntambara na Iran. Mu ijambo henshi ku isi bari biteze, Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko intambara kuri Iran ari ishoramari ry'ukuri ku hazaza h'abana ba Amerika n'ibiragano bizaza. Mu gihe abategetsi benshi ku isi bakomeje kumwereka ko binubira ko iyi ntambara itinze, Trump yagarutse ku burebure bw'intambara zo mu kinyejana cya 2021 avuga ko zamaze imyaka, nyamara ngo imaze iminsi 32 gusa. Abasesenguzi batandukanye bavuze ko mu ijambo amaze gutangaza Trump atatanze umucyo ku cyerekezo cy'intambara mu burasirazuba bwo hagati, kandi yagarutse ku bintu yagiye avuga mu minsi yashize imbere y'abakuru b'ingabo na diplomasi ba Amerika baraho yari arimo avugira. Trump yavuze ko Iran yari neza ku muryango wo gucura igisasu kirimbuzi, ariko bitagiteye inkeke Amerika kubera intwaro kirimbuzi. Atuba ingabo zirwanira mu mazi za Iran ntizikiriho, igisirikare cyo mu kirere cyarasenyutse, abatetsi benshi muri bo ubu barapfuye. Yasubiyemo ko ibihugu bikeneye ibitoro byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati bikwiye gufata iya mbere mu gufungura ubunigo bwa Hormuz. Nk'uko yabivuze mbere n'ubu yavuze ati ibyo bihugu bidashoboye kubona ibitoro byinshi byanze kuza mu guca umutwe Iran nibigira ubutwari bukererewe bijye muhura Hormuz bufate biwurinde. Trump yongeye kwigamba ko nka Perezida wa Amerika ari wahagaritse akanarwanya ubutegetsi bwa Iran ashinja iterabwoba no kwica. Yasubiyemo nanone ibyo yavuze mu minsi yashize ati tugiye kubakubita bikomeye mu byumweru 2 kugeza kuri 3 tubasubize mu gihe cy'imyaka yibuye aho bakwiye kuba bari. Abategetsi ba Iran ntibarasubiza ku ijambo rya Trump, ariko baraye ko Iran izakomeza kwirwanaho kandi itegeze isaba Amerika gayange nk'uko Trump yabitangaje kuwa gatatu. Stephen Bowen, umuhanga mu by'ibyogajuru byo mu kigo cya Amerika cy'icyogajuru n'ubumenyi bw'ikirere NASA, wigeze kujya mu isanzure, avuga ko kimwe mu bintu bya mbere ubona uri mu kirere ari ikintu cyoroshye ubureremba. Yabwiye ikinyamakuru BBC ati kureremba ntibijya birambirana, kandi mu by'ukuri nsinzira neza ni mu kirere kurusha uko nsinzira nkiri ku isi. Bowen amaze imyaka irenga 25 akora mu by'ibyogajuru, kandi yagiye mu butumwa butandukanye harimo no gusohoka mu cyogajuru inshuro 10 agiye gukora imyitozo ngororamubiri ari mu isanzure. Ati ku cyogajuru kiri mu isanzure wifunga mufuka wo kuryamamo uba wometse ku rukuta, bureremba ugasinzira, nta wumva neza ko ari hejuru cyangwa se hasi. Umunsi usanzwe utangira n'ifunguro rya mu gitondo no kureba uko gahunda y'umunsi iteye. Bowen avuga ko bari akazi kuva mu ntangiriro kugeza ku iherezo. Atuteganyirizwa ibikorwa byo gukora mu buryo buhoraho uhereye igihe ubyutse kugeza igihe ugiye kuryama. Ibyo birimo amasaha yo gukora imyitozo ngororamubiri, gukora ubushakashatsi bwa siyansi no kwita ku cyogajuru, ndetse n'ibintu bita byitwara ukundi. Urugero amarira ntatemba, agira atagarara gusa mu maso yawe. Asobanura ukuntu mugenzi we byigeze kumugora kureka guseka ubwo amarira yakomezaga kubunga mu maso. Kuri Bowen gusohoka mu cyogajuru ni kimwe mu bintu bitangaje cyane mu kazi ke. Atubufashe ku cyogajuru kiri mu isanzure isi kagenda inyura munsi yawe. Ibyo ubona biratangaje cyane rwose. Ubutumwa bw'ikigo cya Amerika cy'ibyogajuru n'ubumenyi bw'ikirere NASA bwiswe Artemis 2 bwa mbere bugiye ku kwezi mu myaka irenga 50 bwahagurutse, ndetse icyogajuru bukiri mu kirere hejuru y'isi. Iki cyogajuru kizaguma mu kirere mu gihe cy'amasaha 20 mu gihe abakirimo bagenzura niba ibintu byose bimeze neza, kandi niba byose bigenze neza kizabwa uruhushya rwo kwerekeza ku kwezi. Mu kiganiro n'abanyamakuru nyuma y'uko icyogajuru gihagurutse ku wa gatatu, umukuru wa NASA Jared Isaacman yavuze ko bari mu cyogajuru batekanye kandi bishimye. Nyuma gato y'uko gihagurutse, umuhanga mu by'ibyogajuru Red Wiseman uyoboye ubutumwa yagize ati mbega ikirere cyiza cyane. Yongeye ati twabonye ukwezi kuzamuka neza. Mabwire kandi ko Perezida wa Amerika Donald Trump yasebeje mugenzi we Emmanuel Macron w'Ubufaransa avuga ko umugore amufata nabi cyane. Trump bigarutse mu ijambo yavuze kuwa gatatu tariki ya 2 Mata ubwo agarukaga ku ntambara y'igihugu cye na Israel barwanamo na Iran. Muri iri jambo yanenze cyane ibihugu bigize umuryango wa NATO kuba bitarafatanije na Amerika muri iriya ntambara. Ati ntitwari tubakeneye, ariko nabasabye kujya kumufasha uko byagenda kose. Yibasira Macron akomeje ati namagaye Ubufaransa bwa Macron ufite umugore umufata nabi cyane aracyakira ibikomere byo gukubitwa urwasaya. Trump wasaga no kumuza ku mashusho yakwirakwiriye muri Gicurasi umwaka ushize agaragaza Emmanuel Macron akubitwa urushyi n'umugore we Brigitte ubwo bari muri Vietnam. Yavuze ko byarangiye Perezida w'Ubufaransa mwinyu ibyo yamusabaga. Ati namubwiye nti Emmanuel, twakwishimira ubufasha bwanyu mu kigobe nubwo turi gukora ibidasanzwe mu kurwanya abagizi ba nabi no gusenya intwaro kirimbuzi. Twakwishimira ubufasha niba bishoboka mwadufasha mu kureza amato vuba bishoboka. Hanyuma yiganijwe ry'iyi Faransa asubiramo
igisubizo cya Macron amuhakaniye ati oya ntitwabishobora Donald, tuzabikora nyuma y'uko intambara irangiye. Trump yavuze ko namubwiye ati oya sinkeneye ubufasha nyuma y'uko intambara irangiye. Emmanuel ryaniraho yongera ati nibwo namenye uko NATO imeze ntizaboneka nitugira ikibazo gikomeye cyane, murabizi icyo nshaka kuvuga. Trump yagaragaje uriya muryango nk'ingo yo ku rupapuro, awugaragaza nk'uwo bigaragara ko ufite imbaraga kandi ntazugira. Ku wa kabiri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Amerika Marco Rubio yavuze ko Leta z'Ubumwe za Amerika zigomba kongera gusuzuma umubano wazo na NATO ubwo intambara na Iran izaba irangiye. Reka nsoze mabwira ko President Trump ubwe ku wa gatatu yitabiriye urubanza mu rukiko rw'ikirenga ku guhagarika uburenganzira bumaze igihe kirekire bwo guha ubwenegihugu umuntu wese wavugiye ku butaka bwa Amerika. Urukiko rw'ikirenga rwagaragaje gushidikanya ku iteka rya Trump rigabanya uburenganzira ku bwenegihugu, ikimenyetso ko abacamanza bashobora gukuraho kimwe mu byemezo yafashe muri politiki ye kubimukira. Ku munsi wa mbere agarutse ku butegetsi, Trump yategetse guhagarika no guha ubwenegihugu abana bavukiye muri Amerika ku babyeyi bari muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa se bari by'agateganyo. Icyo cyemezo cyahise gihura n'abacyamagana, bavuze ko kinyuranyije n'itegeko nshinga rya Amerika, cyane cyane ivugurura rya 14 ritanga ubwenegihugu ku muntu wese uvugiye ku butaka bwa Amerika. Ubutegetsi bwa Trump buvuga ko icyemezo cye kigamije kurwanya ibibazo bikomeye bibangamira umutekano w'igihugu n'umutekano rusange. Icyemezo cya nyuma kuri urubanza gitegerejwe mu mpeshyi. Iteka rya perezida ryashyizweho mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize ni kimwe mu bigize gahunda ya Trump yo kuvugurura uburyo bwo kwakira abimukira muri Amerika, kikaba ari imwe mu nkingi z'ingenzi z'ubutegetsi bwe bwa kabiri. Mu kwitabira iburanisha, Trump yabaye perezida wa mbere wa Amerika uri ku butegetsi ugiye kwitabira urubanza mu rukiko rw'ikirenga rwa Amerika. Ibyo kandi byagaragaza uburyo abona ko ari ingenzi kuri itegeko ritangira gukurikizwa, ku bandi bikerekana igitutu ashaka gushyira ku cyemezo cy'ubucamanza. Ku wa kabiri Trump yabwiye abanyamakuru bari mu biro bye Oval Office ati nzajya kuko namaze igihe kinini cyane numviza impaka. Abarwanya iteka rye harimo intara zirenga 12 za Amerika n'abagore 5 batwite bahise batanga ibirego mu nkiko bavuga ko binyuranyije n'ivugurura rya 14 ry'itegeko nshinga. Iryo vugururwa rya 14 ryongeye mu itegeko nshinga rya Amerika nyuma y'intambara y'imbere muri Amerika yarangiye mu 1965 mu rwego rw'ubwenegihugu bahoze ari abacakara. Abacamanza ba leta muri leta 3 za Amerika bahagaritse by'agateganyo iteka rya Perezida Donald Trump, basura amabwiriza ari kumira mu gihugu hose. Nubwo hakiri amezi menshi imbere y'icyemezo cya nyuma, urubanza ruzagaragaza ubucamanza bwa Amerika butabona ibintu kimwe kuri politiki ya Trump kubimukira ndetse n'urugero rw'ububasha bwa perezida. Abahanga benshi mu mategeko bavuga ko perezida afite ububasha bwo guhindura itegeko akoresheje gusa iteka rya perezida. Mu mpeshyi ishize urukiko rw'ikirenga rwa Amerika rwarebye kuri iri teka mu bujurire butandukanye bwari bwerekeye amabwiriza yo kurihagarika, maze rufata umwanzuro ko abacamanza bo mu nkiko zo hasi bafite ubushobozi buke bwo guhagarika amateka ya perezida. Muri uwo mwanzuro wafashwe ku majwi 6-3 y'abacamanza, Donald Trump yawise intsinzi ikomeye cyane. Abacamanza bavuze ko batari bari gusuzuma igerageza rya Trump ryo guhindura uburenganzira bwo guhabwa ubwenegihugu ku muntu wavukiye muri Amerika, ahubwo ko barebaga gusa ku bubasha bw'abacamanza. Ubu noneho abacamanza bazasuzuma icyo kirego mu buryo butaziguye binyuze mu rubanza rwiswe Trump vs Barbara rwatanzwe na American Civil Liberties Union n'indi miryango y'amategeko mu izina ry'impinja zose zashobora kugirwaho ingaruka n'iri teka. Bivuga ko iri teka rya Trump rinyuranyije n'igice cy'ivugurura rya 14 rivuga ko abantu bose bavukiye cyangwa se bahabwa ubwenegihugu muri Amerika kandi bakaba bagengwa n'amategeko yayo ari abaturage ba Amerika n'aba leta batuyemo. Abashyigikiye ubujurire bavuga ko abantu bagengwa n'amategeko yayo asobanura ko umuntu agengwa n'amategeko ya Amerika kandi ibyo bikareba abantu bari muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko kimwe n'abari mu buryo bwemewe. Bavuga kandi ko ivugurura rya 14 ryemerera gusa ibintu bike bidasanzwe nk'abana n'abadiplomate. ACLU ivuga ko uburenganzira bwo guhabwa ubwenegihugu ku muntu ukivuka muri Amerika ari ikintu cy'ingenzi cyane kuko igihugu cyacu ari cyo, kandi ko bwari busanzwe bukurikizwa muri Amerika na mbere y'ivugurura ya 14 mu itegeko nshinga. Ubutegetsi bwa Donald Trump bwo buvuga ko ijambo jurisdictions risobanura ko ivugurura rya 14 ridakwiye gukurikizwa ku bana b'abantu batari muri Amerika mu buryo buhoraho cyangwa se bari bitemewe n'amategeko. Kuwa mbere Trump arenze uburyo buriho bwo gutanga ubwenegihugu ku muntu wavukiye muri Amerika, agaruka ku bantu baturuka mu bindi bihugu bakajya muri Amerika kubyarira hanyuma bagasubira iwabo. Yanditse kuri rwa Truth Social ati siri gukigurisha ubwenegihugu igihugu cyacu, kandi muri icyo gihe no guseka uburyo urwego rwacu rw'ubutabera rwabaye ikigoryi. Yanavuze kandi ko ivugurura rya 14 ryashyiriweho abana b'abacakara.